Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod ni Waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanen na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kara kayo ti istorya na paulwan. Ti kabuteng ni Chairman. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ay, parbangonan. Saya bakon partaan ti panaginan na. La uyatak iti na minsan narabi. Basit la turog kumat iti kabigatan na. Kaso dahil ti manan ti mainayo na puyat ka. Dakbot lang amin malmal pas ti salip ko nga ababa asaritan. Subyak-subyak amasaan. Intun kuan. Addan tuman edita kaon. Kanayon ti panangedit ko. Daitapay ti pagbayagak nagsurat iti istorya. Tanong kas niya basa kung di malpas ka. Addan tumanan makita kanas ka na masukatan. Kas ita, istorya may papan iti veterinarian analakayan abaro ti sursuratag. Adyak mula malmalpasan. Katno kas tingag tugli pa kaon, suko manan Tanodyak ikas kaso dati apan nakaturturog kaon. Abangan no pagpasugnodan na ka. At saan ko lakit nga runan na may turong. Ay, dito iso pati pagidda ka. Tapno makariingak tuwing to nagunit ti alarm clock ni Rosa dito sa alas. Orewan ulis ka maturog. Tanadaga ang lata, idinto ta parbangonan. Barang may tagtagainap ko ti ending ti istorya. Kam! Jam! Ay! Ala! Naglaing kan! Makawat man iti sao? Shake hands! Come on, doggy! Shake hands! Shake hands! Uy! Naglaing ka talagan!
Anya nga tati panagan ko kan ka. San adoge, ta ibagbaklat nga aso kan no kas tinawag ko. Idinto ta saan ka gagangay nga aso. Day taman aso mo tinasahang Rosa. Day tan ti pangibusam iti oras mo. Nakaiayat nga min tatang. Naglaka na kasuro, maawatan ng tisao. Di kay mamate. Dogi! Come, Dogi! Come! Tututu! Oh. Makita yun, tatang. Nagtungpal din bagak nga ramidan na. Nawatan na mati. Imbagam ngagpaiso Di kay tumat nga min mamati. Naglaka na kasuro. Nupay saan pa'y unay ang makadiretso. Mayat. Nasaya at sinagutan na kadaya duming iti asaw. Tada para taol no da umay asabali at tao. Ay, hindi talaang atatang. Di na mo tiag taol. Aso pa'y nga raod no di na amo ti agtaol. Doktor iti ayaw pinudingwa ni Dumeng. Kat no bilang da isut aklunem kadagitag daton king ka. San tayo matamay ranod to iti kina veterinaryo na. Apa ako na yung asaan tayo ang mairanod, tatang? Awan matarakin tayo ama balen. Pangipakatan nanto iti kina doktor na para ayaw. Sana problema day tatang. Agtarakan tayon tapno mairanod danto kin ni Dumeng. Di ka man mang pilosoporos Amom, sana ni Duming ti kayat ko para ka nikiram ti bagay mo. Ay, manjak tatang. Jak kayat day di akiram. Ni. Taulan nakmat ting tigis king aso. Silagi. Di na mo ti salaki, tatang. Tanya nga rudya muna. Stop! No! Do not bark! Stop! Na. Takun English. English ti mawatan na asaw. Tatang. Anyat impanagan mo kingwana. Awan pa'y. Siyak nga rod timang panagan. Anya ti panagan nyo kan kuana? Tutut. Come. Omega. Come. Come. Kayat na ti uming, anak. Husto launa. Uming. Kasla duming. Nagan lagayam ti aso tinagan di kayat mo nga agar-aram king karusa. Duming. Uming. Come. Yam. Kamata na. Duming. Come. Ay, ala. Kinamatan ti asok ni tatang. Ay, come! Come back! Come! Ay, anyan, no Duming tinagan ti asok. Anyan tulangan ti baga ni Duming. Ay niya. Dumeng ti may panagan iti aso ni Rosa ngayon sagot ni Dumeng. Wayne, bagay na. Kin mayat mo ti aso na panaganan iti Duming. Anyan. Kaslay bagamutan nga aso di agar-aram iti anak mo. Bayama, bareng madismayan tumot lang ni Rosa. Anya nga min ayat, hindi mo pangayatan ka ni Dumeng. Doktor mat. Uray doktor ti ayaw, pamakun ko na ta, doktor. May mayat no doktor ti tao ti mamanugang ta. Lumakay kan bumakagtan. Siyempre, nasaysaya at no doktor ti makaasawa kini Rosa. Tapno makaminos da tao iti ospital no bilang man makapkaptan da tao iti sakit. Day talaan, tiga po na. Isan mo ta? Siyempre, nasingput latamot
Sa nagaputa doktor kaya't mo dadagusain. Ay, tirigat na. Hmm. Ni Dumeng, ti kayat ni Rosa. Iso nga rod adis mayaek. Bareng nintumot la Dr. Kiram ti ayatan na. Lakay. Saan ang maawatan ti kinatao da ya Doktor Kiram ay bagbagam. No daduma, kasla taga-benggat. No daduma mat kasla inchik. Ah, Ngam na pa si kiga makitaan, kasla Muslim. ay sa na-question data. At doon tinregregalo na kinirusa ngagkakapatid. Anya nga min, ay ate di mo pangayatan ka ni Dumeng. Ay, langan na langan kahit imot na jay. Dahil tamanan ti bagam. Napatali ko dak iti na minsan kat apaw. Nagdasinyal na nga imot. Anya man na nakita a sinyal. Masinyalan mo tayo ti imot. Ay sos, nung naunag titil-til ti tao, imot na ita. Dahil taman ti bagamot. Adda mo tayo nga min naunag atal-tal. Diyak Adda. malapit kitaan. Ay sus apo. Di mo't adda kasla kanal iti tiltal. Dajay ti pagkitaan bakit? Anya. Oh, pada sa malibasan na kita ti tiltil ni Dumeng, no datay umay pumasyar. Mapanik ni kam timbaga. Timbag ta nalibasam data at ang kananang mo, Rosa. Wandom, impambar ko ang magkasinara kakiti ka batch ko iti high school. Ang mga mat no da binilin da amang sipot kan ka. Nupod no timbagam apapanam. Awan, at ako man nakita ko na. Nasayat no kasta. Yung kasayaatan no umayak tumot la iji balayaw. Ayun kasaritam ni tatang ko. Iranam to inton awan pasyentem. Oren no adda, tadamot tayo sekretaryak a nurse. Uwan niya. Makaisa makmanagers mo, naglaing. Una, may piyar ko ken ko ano ti klinik. Imbag man ta di na mapanunot ti agabroad. Kay kaya't na ti agtrabaho iti klinik mo. Samay sa, imbag kumano di klinik kapakatamingan dagiti ayo. Ay kumpormimat iti kaya ti tawa pagtrabahuan a. Sa bagay. Ay, anya di ko ino na mga ibagam? Ewan, dandanik malipatan mo tayo. Aggraduarak to niti kurso at talaga akayat ka. Oh? Iso nga agpa-extensyonak to ijay veterinary clinic. Ay, mayata. Klinika para tao di extension na patakdaram? Uy, adamot pa sit urnong ko apang ituloy iti plano ko. Duwan to a clinic ti agabay ijayan. Veterinary clinic kan iti extension clinic mo ita para ka nagiti tao a pasyente. Anya? Matungpal ton ti arapap ko. Kat kadwakan tumutin nga agarapaap. Anya? No kaya't nakanton ni tatang ko. Apaman nga aklunan ni Rosa to'y ayat ko. Ikasar ko adagusan. Nagsayaten. Agyamanak. Agmanugang ak adina oras itin hinyero. Ay wan. Mairwar konton ti board exam. Uray, sana ka doktor. Ta, inhinyero akton. Sayatim nga raud. Kayat kang agbalin ang manugang ng DJ nga agar-aram kini Rosa. Kailangan min kanyak. Kat, awan sa mo ti pagkarkarit na. Adamat piman klinikanan. Aya, kaya't ko ang makita ti klinika na. Ipa-check up kung tuman ni Saddam. Tapang subukak no nalaing matla a doktor dagiti ayaw. Ipan mo kat amin dagiti taraken mo iji klinik nan. Mabalin ka di mo't nga gigiddan. Ay sana siyempre.
Pila talagang anos lang ti kasapulan no kastoy. Ipila ma. Jak sa mamati akabaalan na ti kasta. Madi Madite, anya. Ay, daytoy kilata pa nagsuyaab ko Sakit. Saan samot nga agsusurot ti ibagbagak, tata. Anya. Ay, salbag. Kasladyak mauawatan dagiti ibagbagak kitay. Anya dagi jay imbagbagakon, tata. Pahingi adamagam kanyak kiram. Adan samot ka ba mo? Ay, awan pa'y kabaw ko. Masigurado. Kalkagak itiyakayakan, timang dilaw kanya. Gusteng, at napasungnod ni Rosa kan. Isa ang nakapupuklatan iti kwarto na. Anyat pagpaspasognudan na. Di ka di sana na panangsarsarong kardadya duming kengkwana. Kaslakastan sa ita dayjay pa'y akiram ti pang pilitam kan na aromwar ta sumaangaw. Iso nga ron ti makita kamay parbengayatan na. Ay siyak ti masurot. Salaki. Ay, sus. Imbag ta dinakmot sinakmal. Ala, taulan na kamutan, kiram. Napatag kumati bagakin ka, Rosa. Nauyong mo't day taasom. Kagawid akon. Ni. Sige, Rosa. Inton maminsan lang nakasarita ka manin. Agawid akon. Tenggelam taasom. Tamangan no surutan akin natan. Ay, alaron. Di ka madanagan. May sala sa ok agtungpalan daytoy. Sige, mabankan. Darasam. Ang mga may patakat duklosan na kapay. Taasom. Amangan no kamata na. Ay salbag ni Aya. Kawan mo't kayam daydayaw na. Imbag na tipos na no aso ko ma. Takrot tata. Kabutang na ni Domingo. Rosa! Tatang. Domingo kung kunamatan. Ay, ito'y asok ti kunak, tatang. Saan ani Domingo, Portugal? Dok, ada kasangsang pata pasyente. Ada ijay bed number 4. Kastaya. Ayan ti akin pasyente. Nagawid pa ilaang, Dok. Mapan na kano ilako dagijay anak ti pasyente da. Tapno ada pagbayad iti down payment da. Imbagak ngamin, akasapulan ti down payment no makonfine ti pasyente. Nasayaan. Awan nga minigatang tayo ti aga sa may tudok adagos iti pasyente. No kasapulan na matudukan na dagos. Imbagak tetan arason, Dok. Okay ka no laang. Ure ta, aganak tuman ti pasyente. Kastaya. Ay, bagta mayad damay. Isungarod akapilitan amapan na kano ilako dagijay anak ti pasyente, Dok. Huwag gaya. Anya di pasyente? Kabalyo, Dok. Ay, kunak no ba kaitay? Sige. Inak-check up na. Ang mga no grabe mo ti sakit nan. Lakay, anyat na pasamak kan. Yakban na mo. Kalat madalat na nakasla. Maulaw. Sa edikuan, si Marunuti, panagsakit ti buksit ko. Anay ko! Anay, anya nga mintikin-kinan mo, aya. Inapoy mo at kan gusipang tinangal dawan tasan aya. Un mo. Anay ko, ang sakit talaga. Ay ba man ni Rosa, ipandaklangan iji ospital. Alawon, panaon ka pa nga ro dito kwarto, tayo bak ni Rosa. Sige. Ay, Ay, na. Rosa! Rosa, ayan mo.
Apay nanang! Agrubat ka, ipanta ni tatang mo iti doktor. Ha? Apay ayang amin. Ag sakit nga rin ti tiyan na. Kuna na nga ipanta iti ospital. Ay, apag iso, naglugatan di klinika ni Duming. Ah? Ijaytan nga ipan nanang. Anya, di ka mad. Kato saan mo't a doktor ti tao ni Duming, no di ka... Nagraduaran a medical doktor, nanang. Ah. Para tao itan a doktor ni Duming. Alang arot, agrubat ta. Basta doktor ti pangipananta. Ti importante maagasan. Ay, naku, madayaksan. Madayaksan. Lakay. Saan kayo pa'y amatay, tatang? Ada kayon dito'y pakaagasan nyo. Agasan na kan ti doktor lakay. Adda kan dito'y klinika. Ay, nurse, sa dino award ti pakaipanan ti pasyente. Kwa, mabiitlaan. Kitaat no anya ayan ti bakante. Ay, agasan da ko na. Pangasiyo, tamatay ako. Mabitla ang lakay. Takitaan da no niya award ti antibakante akatrem. Ada ka din ni doktor, nurse? Ang turong dito yan, ma'am. Aga PJ Farm. Kami binakunaan na ijay. Anya, farm. Ay, binakunaan. Saan ka maawatan, nurse? Doktor met ita para ti tao ni Dr. Doming, nana. Saan laangan abakbaka, nuang, kabalyo, kas kada manmanok, kada bababoy ti agagasan na. Awan, amumi daytan. Ay, niya kayo na yan. Sumanao kayo tiyak mawawatan. Anay ko man eh. Ala, Anay ko ba? tulang sa amot na ni Chairman. Anya, ay, gustay, mangmangag na. Tatang? Permiti sa katibuklit ko. Patay ko na. Ay. Umayon ni Doc Doming. Isot mang injection ka na kayo. Injection. Ay. Pira tudok. Awan ka rin ti bakante award. So, dito yun ti pangtaminga kada kayo, tata. Manyak. Yada yung data injection, manyak. Talaga akabutin mo, di ma-injeksyonan na kay agas mo dayta. Ay, urewan. Kami jaklangan. Gustay. Si kantak pa-injection mo kahit mo. Mapanahon. Lakay! Lakay! Tata, Magsubli agasan kayo! kayo! Ay, Magsubli kayo! Na. Kabutan natin injeksyon. Takrot. Najay pa si... Ha? Jay takrot at agtagainap ko. Kabutang natin injeksyon. Ditan kagayem tinagibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bumbo Radio Philippines. Amuyo kadi nga the exotic jeepney ket post-war creation na-inspired tayo kadagiti QI sheets nga impan dito dagiti American soldiers in the 1940s. Dagiti enterprising Filipino ket inalada dagiti makina ket napartuat day the exotic type iti jeepney. Short distance man when of feeder trips, exciting. Babaan iti Philippine Quick Transport kas kadagiti tricycle, motorsiklo nga da sidecar na ken dagiti pedicab, bisikleta nga ada sidecar na. Kadling wenno panaglambing ket padarasen na iti iimbag ti sugat. Kadling haging ken anyaman na positive contact iti iayaten ket i-release na iti oxytocin. Ti oxytocin ket makatulong mangkes iti sakit, papardas na ti sisaya at ti sakit ken papigsaon na ti immune system.
Ad-ado ti suyaab ngem ti panag-breakfast. Iti unos si panagbiag ti may sa tao, mabalin ang makasuyaab iti 250,000 times. Sagun pa iti eksperto iti dito panagadal no madanon ti tawen a 70, maminsan nga 10 adaras ti kada aldaw, ang nagsuyaab, maminsan la anamiga. Agpakada ako. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matibatik at ang dati ayat ko. Alampusan ako. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Recuerdos de la Vida. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti may drama sursurat, dagiti adaan padas, adin tumalipatan. Gapo iti naibati apakalaglagipan. Ngay ti kaanuman, dinto kabailan ngay kupin ti panawan. Dagiti pakasaritaan amainaig iti napalabas, ana italimang iti barokong. Recuerdos de la Vida. Ngarod gagayam, awisan da kayo amang isurat kadagiti pakasaritaan ti biagyo. Ana kay bati iti pakalaglagipan. Wenno recuerdo. Tapno hintay ornosan kat maidrama iti radyo. Babaan ti direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Sagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Recuerdos de la Vida. Naimbag ang orasyo amin papagayam, ti surat kente ikan biag iti drama tayo a Recuerdos de la Vida, kat nagapoy ti may samot anaayat ngagdengdengag, kadag iti amin a drama ti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Ti kayat na kat aglingad iti nagan Alino, ti La Trinidad Benguet. Kastoy man ti surat ni Pagayam Lino. I will stay in love with you. Dear Tia Sofia, sakbay ti amin nyebkas kumanpay tinabara kablaw ko kada kayo nang runa kadag iti dramatista iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Inakmatan kablaawan dagiti padak ngagdentengeg kang runaan kadagiti nakaununan ang nagpaidrama kadagiti pasama kiti biagda ang nakaibati met kadakwada iti recuerdo. Ada anak met iti pasama kiti biag ang nakaibati iti recuerdo, Tia Sofia. Nasa a recuerdo asyak metlaeng ti akin gapwanan. Nga aging ka iti sursurat ko daytoy ket malmaldayak paylaeng. Diyak amo no kaano amay subli ti kas iti sigod ti kasasad ko wenno sitwasyon ti biag ko. Noon niya dagiti pasamak amay naig iti daytoy a recuerdo isuman ti nakrugyan asalaysayan. Kastoy man ti rugi ti amin.
pulutan kayo mo ta. Sana day talarak titang tangat yo kakadwa. Kargaan yo mo ta kita buksit yo. Ay, wan ka kadwa. Agpulutan kayo mo't ngamin Respetaran nyo to'y insagana ni Pare Lino pulutan tayo. Is nabundan samot pare ko. Kabaliktad ko ida pare. Pasensyakan. Ta sa anak unay makainom iti nasangar. Amumatan. Ada appointment ko inton alas 5. Ano yung bagpaikin ka pare Joy? Anda man gaya man customer mo. Juan, sa nakabarbaro a customer dayay. Tay regular a customer ko Di mo't lang amin agim imbagan tiriklik na sakit ti bukot nan. Daytay bakla mamukis. Juan, sa bagay, galanting agbayad. Mga nadamat na yun na naalab tips ti baybayad nan pare. Anya love tips mo nga ibagbagam. Pare Lino. Delikado ka na pare Joy. Sawa nga bilang ay talaga delikado ni pare Joy. No di agananad. Ang mga nupikutin na ka pare. Bakla na dyan pare ko. Tilay bagbagayo mo't kakadwa. Alagad din. Agpulutan kayo mag. Nabarpat ka man. Basit lang matininom ko. Nalipatan man ang naglaka ang umato ti blood pressure mo. Saan mo? Malipata kaya na ita. Sige, inak maturugan. Di ka unay agin inom. Sapay naglaing kamot nga ron nga agpulutan itilot-lut nga adobo a karnit baboy. Makapahay blood tayo chay. Alawanan. Sumanaw ka man ako na ako. Dita ka man lang. Inak maturugan. Pasensyakan, pare Joy. Yak mapat ganda awis mo. Ada sa bali apa pa na. Mapugtwak pare. Tagari pare ko. Kasano nun maduktalan ni Mario Yolanda? Ano maduktalan na? Ang muklatan asikatin ng ibaga. Angaw ko lang, pare. Clarissa. Si kamat gayam. Agyaman ang kunakla no nalipatan na kun. Kapastor ka nakpay mo ta. Ay, wen, sumrag ka. Kailiw ka una yan, Lino. Ano? Sino ay ati di mailiw iti kinalailom? Ay, nagbanglo ka. Siyempre, kanayo nagdigos. Tanya ti amok no kalati yung umay mo. Sika talaga. Lino, I love you. Ay na, samkitin na rin gana. Alala, sika talaga. Saan na dito'y mapantay ti silid. Okay, nuisot ko na pagkatun ka no. Ala ni daytoy, dinagsakruyan, nadagsinak. Nadagsinak mo't lang ang sika. Ang unit yung cellphone ko. Oops. Ni Yolanda ti umawawag. Jackson batan.
Bay aklatan nga griring. Honey, apaya di mo sumbatan ti cellphone mo. Ang mga namakadlaw. Apay lang amin nga ilimad ta ti relasyon ta. Adya? Saan ba't lasi ka ti lalaki nga damay ka do a babae iti biyag na? Ado di ta, honey. Anya? Kasla kayat mo nga ibulgar ta ti relasyon ta? Kayat kumatlang no ibagamon ka ni misis mo ti kaadat sa bali a babae iti biyag mo. Na, ay saan? Diyak maaramid na ita. Saon ka? Lukluk ko naklang. Umay ka lang amin dito'y ayan ko no di nakapagustuhan dya asawam. Ay, saan? Saan, mahal? Ay, ayatan ka matan. Makasakasano? Dumtin to ti aldaw, asikat ti ikabalay ko. Agpaiso? Adama na nakaringyuan ka. Ay, nyam, istorbo. Idepak man lang na ita silpon. Jack ilibak tia Sofia. Adda sa bali a babae iti biyag ko, malaksid kini Yolanda nga asawak. Nung pa'y kasta na iduma ni Clarissa, kadagiti daduma akabit, wenno kamalala amakon ko na. Saan adumaw dawat kanyak iti suporta a kwarta. Tasigon kan kwa na, saan kano atagilako abayadak no kasapulak. Nagtultuloy nga rod ti relasyon mi kini Clarissa, ngam awan ti palimod adi maduktalan ako nada. Katitibay sa amalam, asaan kumanen a panagawid iti balay mi, nakigtutaklangan, iti napanak iti pagnanagdan ni Clarissa. Kastoy man, dagiti pasamak, tia Sofia. Falling apart, gone somewhere. I have loved you. Lino, honey. Ni, anyat na pasamakin ka. Apay ako sukuso ti buhok mo. Kan, adda sugat ni tarubam. Karinaot na ti asawa. Kat na ito'y kinaramutan na ti rupag. Anya, naduktalan ng ti relasyon ta. Ang, kasano ang nakita na ka? Kasano nga muna dito eh? Sinurot na kakano iti iumay mo dito iti kalman. Anya? Pinalpaliw na kakano. Iso nga amunan ti relasyon ta. Anya ti aramidan ta. Ayusam tabagim. Taypan ka iti doktor. Masapol ang marisitaan ka iti agas. Tapno saan nga gimpiksyon dagita sugat ni tarupam. Manglilipot ka, Lino. Isungag sinatan. Kadayjay na babaem di kabalay mo. Alawan, no iso ti kunam. Iso, saan ka na kayat? Iso asukatan ka na talaga. Agbababawi ka na kay asawa kan ka. Sana nga sigat agbabawi. Anya pa lang order urayam. Ingkagimpakin iti itugot mo iti ayan ti babaem. Ngam dito iti laglagipam. Di mo liplipatan, Lino. Adda anak mo suportaram. Nagkurang ka kadakwada. Idarum kayo iti babaem. Maulawa ka. Lino, anyat mapaspasamak ka na ka. Papangasip. Ipanakit di ospital. Anyamot din, Mare. Apay kastamot yan din mapaspasamak kada kayo. Nagsakit, Mari. Awan matiam mo kapag kurkurangan kan ko na. Kan oray ka nagiti anak mi.
Day tapay gaya man ti nakaigapuanan ti pa naka-stroke na. Di na maikuti jib makanawan asa ka kan ima na. Nataysan ti kagudwa ti bagina. No kasta, para ito ko na. Kapilitan no saan ang makarikobar, mare. Kad, anya ko na ti doktor na. Amangan ka no saan ang makarikobar. Anya? Eh, kaasi mo no kasta. Saan to na makatrabaho no bilang? Makariingan. Ay, nasaya't matap na makita na ka. Mamari Donata. Ay, pare, imayak adagos apaman anamwak tinapasamakan ka. Sayang, tajak ka doon ni Joey. Kumusta ka na? Jak may garaw ti kanon asa ka ken imag. Ay maglangan. Tadi pa'y naapiktaran ti panagsok. Aniyan, kumpadre? Nagrigat no maparalyze ka. Kasanuak pa yan. Kasano no sana ko na maimbagan kat. Kasanuak to pa yan. Di mo pukawan tinamnaman, pare. Makarecover ka. Adamat lakan ka, dayta. Tulungam ti bagim, pare. Nakasangita kidada kiti ospital, ajak maigaraw ti kagudwa ti bagit, tia Sofia. Nagdanagak, naglalaok ti simken iti panunot ko. Napanunot ko nga amangan no saan akon makarecover. Impagarup ko mat idin no saan nak nga asikaswan ti asawak. Ngam nagbiddutak tia Sofia. Inaramid na ti rebengan na kas asawa. Amok, anasakit tinakam na. Ngam inaramid na lata, dagiti rumbang nga aramidan na. Inasikaso nak, akas laawanan ti anyaman, ti pananglipot ko kenkwana. Idi matan amiris ko dagiti nagbasulak, ket nagdawatak iti pamakawan ni Yolanda nga asawak. Apaman ang nakaawig kamin iti balay mi. Kat kastoy man dagiti si marunupay apas pasamak tia Sofia. Babe, letting go deeply hurts. Is this goodbye? I hate to say. Pakawanin nak. Ikarik. Itya akong tidakas nga aramid ko. Pakawanin na kumayolanda. Sapay la kumaa. Tapod nung agbalbaliw kan. Numalagip mo. Kanayon ka patigmaanan. Kapoy di. Ngamtinak ingkas kaso. Inat-addam kititidi mo panang asikaso kanya. Sakit nagbabae ka pa yan. Itangay. Leksyon mo siguro dayta. Anya? Surwam no kasano ti agkararag. Tagkararag ka? Tawatem ti kaasi ti Diyos kan ka. Tangay di mo kayat nga inaldawak nga umay mang tirapikin ka. Tako namat nga awanan ti umda sa pagbayad mo kanyak. Iti inaldaw. Ibagak dagiti klase ti exercise nga ramidam. Agyaman ak no kasta, Joey. Saan ako nga agpabayad? Tulong kon kin ka ti yumay ko amang kitkita kin ka. Anya? Ay, kababayin pa yan kin ka. Saan kayo matasabsabali ka ni Manang Yolanda? Agyaman ak no kasta. Pare Joey,
Basta aramidam dagiti ibalakad ko. Ikagumaam nga aramidam dagiti imbagak. Sa paam ti agraing, ket ag-exercise ka. Wen pare, aramidak ti amin nga ibalakan mo. Kayat ko ti makarikabor. Dawatam ti tulong ti Apo. Di mo pukawan tinamnamam. Agyaman ak. May kagumahakon ti agandang babaan ti tulong ti sarukod. Hala, sige. Itultuloy mo ti kastangar aramidam lino. Kuna ti doktor, adakkel ti maitulong na dayta. Agyaman akin ka. Di nak binaybayan. Kunak no matayak idin. Kunak no agnanayon akon anak kaida. Ang babaan iti ado nga anos mo. Inutin nga agsubsubli ti pigsak. Aramidak lang ti pagrabangakan kang asawak. Agawam tagpaimbag. Talaga kasta ti kayat ko. Ket no makapaimbagak. No agsubliak to kas iti sigod akasasaad ko. Agsubliak iti trabahok. Oray ta da saritaan mi iti manager mi. Makasubliak ngagtrabaho. Apaman na kabailakon. Ay, kat nasaya at ano, kasta. Ala, ituloy mo ti agwatwat. Inakisaganan ti pagar mo sa ranta. Nakaan-anos ni Yolanda. Nakatamtam na iti panakisarsarita ng kanyak. Diyak matkit di mababalaw. Nadagsan ti basol ko kinkwana. Iso ngagbalbaliw ako. Kaya't kung agsubli ti sigod apa nakilang ti asawa kanyak. Agbalbaliw ako. Kumusta ka? Apay nga may ka dito'y balay. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't amasaktan man ng ti asawa kat. Ha? Oh. Anyat masapol mo. Umay mo ka din sukunan ti asawak. Ha? Di ka madanagan? Saan ko matapagan anon ka? Ha? Yolanda, anya ka din ti bagbagam. Kabailang matan ti magnalino. Ha? Kan, patsak ka din nakamat parigatan day ta babaim. Patsak launay ano kasano ti panang taripatok kan ka. Kat mas paikan kwa na. Isong. Ikuyog na kan iti papano na diti balay. Saan? Di ka agsawi ti kasta, Yolanda. Pumanaw kan, Clarissa. Lipatin na kon. Pudno ang napapanaw ko ni Clarissa iti balay mi, iti daydi ayo umay na tia Sofia. Nangag na dagiti imbagak, kat pimanawan. Saan mata na nagpakpakita pa'y. Naglabas pa'y dagiti bulan, kan agarupliman atawan, manipod daydi ang napagtengko. Nakarecover akiti husto tia Sofia. Banag asaan ko anam namaan idi. Ngam pinanawan nakmatan ti asawak. Kinunana napakawan na kon,
ngam saan nakano akayat ti makiden na kanyak. Dadakkel meten dagiti duang anak mi, ket kay kayat dameten ti akyan iti sidong ti inada. Nakalidliday ti biyag ko, Tia Sofia. Nagpaay nga rod ari kwerdok ti wedding ring mi kini Yolanda, idi nagkasar kami. Alakastan, Tia Sofia, agpatinggak langan ditoy, ket agyaman ak unay itingkay panangidrama, ditoy surat ko. Toy pagayam yo, Lino. Is this goodbye? I hate to say. Pagayam Lino, daytay asawa amasaktan, gapu iti pananglipot, ti maysa. Nasaksakit pa'y ngam daytay nabugbog ti bagbagina wenno nasugkatan ako nada. Narigat ti mamakawan. Mamakawan man ti maysa analiputan, addan tulatta iti kaunggan na tilagip wenno saem anariknana. Ket saan mo ang mababalaw ti asawam? Ngarod ti maibagak, saan mo apukawan tinamnamam ang makapagdadan na kay tumatlaeng asa nga pamilya. Ikamang mo dayta akasasad mo iti apo. Dawatem asipapasnag ti pamakawan na pagayam ko. Ket itultuloy mo mga ti panagbali mo. Dawatem ti kaasi ti apo. Ket patsyek dumtang tumatlang ti aldaw amasungbatan dagiti kararag mo. Tay kunadan pagayam Lino, awan imposible itinapasnag a panagkararag. Alakastan, agyaman kami itin ka pa nagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan tinay drama surat ni Pagayam Lino, dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Ti surat ni Lino kat inornos para iti radyo ni Flora May Alminiana. Itimat direksyon, Leti Astudillo Aquino. Manipo diti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Wimbledon tennis ball ket maidolin iti temperatura a 68 degrees Fahrenheit. Ti temperatura ti tennis ball ket apektaran na ti panagtaltag na. No nabarbara ti temperatura ti molecule iti oneg ti bula ket ag-expand ken nangat-ngato ti panagbounce na. No met nabababa iti temperatura, bumasit dagiti molecules ket no kasta ti mapasamak saan unay a makataltag. Tapnon adagiti laeng husto ti templana a bula ti mausar, ad-adupay ngem 50,000 volts dagiti ipipanda iti husto a temperatura ijay Wimbledon. Kalesa, naawagan pay a karitela, tumaray babaen iti panangguyod dagiti kabalyo. Dagitoy a pagluganan ket inyam ammo dagiti Spanish iti 18th century a klase ti transportasyon. Ti katayagan abantay dito Pilipinas ket ti Mount Apo may sa a volcano a masarakan ijay Mindanao. Ti tayag na ket 2,954 meters wenno 9,686 feet. Ti met Mount Pulag dito Luzon ti may kadwa a katayagan a Ipatanag! Itag ko amin ang kwarta amin basta dinagtangran! Ay! Ipatam di amok! Sino ka si Maui itin mo ko? Umibatan! Uri agad ano ka! Pakiwagpag ka niya! Saan ako magkamit ang bukod mo? Ako'y ulit na dinak mo ka!
Super Pipita. Tibalikbayan nga OFW, Survivor Manipudirak, Naritor itirigat, Sakripisyo ken panagibtor, Napnuan pan nakigasang-gasat, kas kadagiti mauawagan iti bagong bayani. Super Pipita. Manggan manipod Lunes aginggat Sabado. May sa drama apakanggan kadagiti nagduduma apan nakigasang-gasat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti maudia pa sa ti makalawa sa pakasaritaan na napauluan, Bagnang Anaapal. Dito'y drama tayo, Super Pipita. Nakapanunutak mo't laangan iti pangbalas ko kini Carlina. Magkamuditan o agkapadangagi na. Empleyado kayam ni Rada ti kayam ti anak kaw. Amo nga tatayta ni Carlina. Kasano mabalas ko na amo na mo't kayam. Awagak man kiti ni Carlina. Hello? Oh, Pipita! Si kamat ti simong bat. Ni Carlina ko matikayat ko ang kasarita. Ay, adda dito'y abay ko. Sige, kasauyaw. Hello, Santa. Ay, hindi ka pailain may dito'y balay. Umawag ka pailaan. Nasakit nga ro ti sakat. Amok lang nga ro dan ama ikontra nga minitirayo magtikar ni ti Manong. Nagsidak pa lang. Agpaapal ka man ako nakon. Diya kumapal. Umay ka dito'y tapagsidaan kay tinaimas. Kapapain matkan ka. Anya nga ro tayo mawagam. Ada ka din ni Rada. Mabiit lang. Ni Rada, wenno siyak tirantam. Kat saan ka nga agungat Carlina? Kakaisuna na pintas na ito ipadamag ko. Anya nga min aya. Sa pali lang agpaiso tibak ng anya. Kastoy nga men. Kimuyog ak iti anak ko nagpasyar. Iti ayan ti gayem na. Empleyada magayam ni Rada. Nabunungan ka no iti ayuda ng inwaras ti anak mo. Aniya ti kunam? Ay, saan ka ngagsalsalawasaw? San tamot nga tinagan mo? Ay, diya ka mo tagparbo iti istorya, Carlina. Katanya nga ron ita. Umapal ka, amait ka ni ti ayuda. Ay, saan? Saan ka umapal? Maragsakan na klang iti naamwak. Kasta ati baklang. Amo na nga ibura ti kinabaklang na. Sige, dayjay lang Carlina. Bye. Nagalaskan. Sa bali pailaang atao tinakaamuak. Nagitid kagayam iti ayuda kadag iti empleyado. Nakamo niyo iti dayta, mama? Ni Santa. Ay na, chismusa mo't gayam dayjay abakat. Pati ti anak na.
Apay nga ramraman yu pa iti anak na. Dayjay anak na, gayem na ti empleyadam anay ranod iti imbunong mong ayuda. Apay, nabagyo ka de dagiti empleyadam. Ay, kaslagdadamo kayo kanyak, mama. Tunggal kalamidad, agibunongak. Kasla iti nagginginad iti napigsa. Ay, saan mo nga ipalagip dayjay aging ginad? Kasta unay nervyos ko iti. Makasangit akpay iti. Iti pan nakaulaw ko nga agtugtugaw iti kinapaot da iti aging ginad. Siga ko matikadwak nga agatang iti ipaayudak kadagiti empleyadok pipita. Napanunod ko nga mga numakadanon ka ni mama kat agungat. Sa anak ba't nga agistorya kan ko anak at madam? Angam na sayad, mait. Ta sa anak ka may raman nga ungtan ni Nana Carlina. Makagura ni mama tani Nana Santa tinakaamuan na. No, anya matiga po na istorya na ni mama ah. Amangan no maragsakan lang mata nakaammo, ti kinaimbagyo. Jak amo na anya talaga ti panggap na pipita. No nadamag na kuma, nagulimag kumalatan ah. Ay, huwag nga agpaiso niya. Anya talagang agpaiso ti panggap ni Nana Santa. Saan nga ta ada sakit tinaakam ni Nana Santa ken Nana Carlina? Paapalan namot nga ni Nana Carlina. Maknangmot nga agpaiso ni Nana Carlina. Ngam na apal. Ay, awagak man kiti ni kamoto ta kumustag. Mga no dandanidan agapit. Antay ta. Hello, Pipita. Nakauna ka ngayong mawag. Kat kumusta kan? Ay, ni mayatlat ta kamo tao. Dandanay ka siguro agapit na niya. Ay, una. To alawas langan. At tumulungan mi nga agapay. Dintun lawas na. Ay, kat mayat ah. Tapno, tulungan na kay tumat. Kasta talaga, agditinulong. Impis nga agditinanog. Ha? Apay nga yung nagdidinanog ko nam. Ay, agagayam kayo lataa, di tabugyasan. O, anya ngay kamo tao. Anya pa iti maistoryam. Inuray ko ang makapanaw ni Rada. Tasaan nalaki di ang kanunungan da ito nga aramida. Nay, anya ka di tayo tama dam. Ay, makagura akin ni Santa. Iso akayat ko abalsag. Nay, apay ngay. Diyak kayat na gayam. So, ano umay dito'y balay? Ibaga madyak kayat akasarita. Ay, hapo, ramraman dakman ay. Naawatan, Pipita. Ah? Ay, uwan, madam, maawatak. Nasaya at no kasta. Di mo ipulpulong kinirada da ito nga imbaga. Sige, inakagdigosan katnay at napapanag. Ay, aniyan, nagado apa kay ramramanak. Diyak mawatan na yati panggap ni Nana Carlina. Apay kumabalsan na ni Nana Santa. Anyat basol na. Ni Madam Rada kumalaang ati kaguro na. Ay sos, maul-ulaw santi amok ka bakit? Ay, rimuwar ni Nana Carlina, madam. Maging kaita saan pa yan nagsublay. Kat, ni Nana Santa, saan ka di pa'y nga imay? Saan, Mike? Ni Nana Santa tinang parnoy iti na ito yung problema. Ngam na pang panunutan. Saan ko mga problema? No nang ipaayak iti ayuda. Ay, rumpang kumangag paisaw.
Naragsak ti makatulong iti pada tao. At daman kalamidad no awan. Pudno launay dayta Pipita. Dayta kumati panunutan ni Mama. O sige Pipita, dayta lang ti ibagak. Bye. Bye! Ngapay, napanangagpay so ni Nana Carlina. Inggagara na nga tati Remuan. Tano bilang umay ni Nana Sandasa ang dangagdanaw. Nawan latyak pa kung kumikuman pagtaktaktakan. Agtrabaho kitay. Makamuna ti biyag daditan. Awan rumpa nga pakiramramanak. Kunaklakit din no sino ti kain inawag mo itay bodoy. Ni ama burik mo't gayam. Amo na mo't gamda ako sa ti cellphone. Kadag ito ya panawan. Awan sam ti taong awan cellphone na. Adda messenger amin a tao. Dayta ngamin di pang biitan no adda kahit mong ibagay ti pada matao. Nakat nila kay punpunyapaw. Damot nga rod cellphone na. Dayta ti jakam mo. Adamot apo ko na ama nag-cellphone. Adda di maaramidan ti cellphone. Ha? Mabalin nyo nga rod ti agiinom iti messenger. Ulaw ka talaga bodoy. Awan sir-sirbi na kiti bagbagam. Panawan ka man langayn. Anya nga talaga ti panggap ni Nana Santa. Mapay nga impadamag na tinaramid ko. Kaya't na kami nga ta pagapaan kan ni Mama. Ay, ni mamamat ngamin. No, apay nga ugali na tinapaidam. Iso ay tsak yung bagbaga kan kwa na. Tay tala agap apal ti aramidan. Imawag ito'y aldaw ni Madam Rada. Damdamagan na kayo, Nana. Kat, anya ti imbagam kan kwa na. Imbaga ka rimor kayo. Ang mga nodapay sa bali nga inistoryam kan kwa na. Mamuak tumatlaang. Kat daya santa, san ka di pa'y nga imay? Saan, Mike? Ganuray no, Mike? Saan na kayo matamadanaw? No umay daya ay katawanak. Damagaw no anya ti masapol na. No ada istoryaan na may panggap kanyak. Idanon mo to kanyak. Wan, madam. Anya nga, agmerienda kayo ka din? Ay, alas 5 pa lang. Ay, Pipita. Nangagbuday jay. Ay, ada agurure sa nga ilitiruangan, madam. Ay, nisan talakit di dayta. Awan sa baling am umay dito'y balay. Dayjay laang nga bakal. Nagpusin ako man ni Madam Rada ti ada iyay. Natanya pa lang armidam Pipita. Inkaluktan tiruangan. Ay, no ni Nana Santa, madam, padadonat ka day. Ay, hijak pa'y kaya tasangwan. Ingagit din. No, jak kumapay nga ni nag-away. Ay, talaga kakura na ni Nana Santa. Kunak mo sana da kayo tidimtang, madam. San kayo mat kami na nagbusina? Nadadahal nga ro ti busina tilugan ko. Iso ang nagdorbelak latan. Ay, ni Mama? Nagsaruno kayo lang nga si Mang Pait. Unat lakit din no ni Santa ti nagtorbelitay. Nasapa ka man na si Magpatrada. Nadadahal sa akin di ti kutse. Ti busina lang tinadadaal, Mama. Kailiw yun samat lang, tigayim yo. Panawan kayo pa, taagluto ako niti pangrabyan. O sige, Pipita. Saan lang? Uray awan kayim ka. Anya ti panggurguraan yo. Kat awan mat basol na kada kayo, Mama. Kayat mo nga rod asika ti kagurak, ha? Sika ti adda basol na.
Mama, awan dakas na ti tumulong. O mapapalaklaki din iti day di Mrs. Sonyo anay ka ni ti ayuda. Si kagayam tinalima da pilontropaw. Mama, saan da kumakagura? Ken ad-ad da saan yung aguraan ni Nana Santa. Sutil at talaga ni Santa. Wano, amo na nga dabasol na. Nisuadi na kaya ti umay dito'y balay. Nirada da ito'y umawawag. Anya nga tati ibagana. Hello? Mama, adabas ka na iti karuba da Nana Santa. No kayat yu ti umay, sukunan kayo inton malamo, nagkuyog kayon kanipipita. Ay, masaduta karumuar. Diyo kayat nga kita kayo kanina na Santa? No napataga kagayam, di isuko mati umay dito'y balay. Saan nga itipaskan di pagkitaan may? Sige pa ay. Bye. Uy, amukon taramidag. Kita man no saan nga umapal ni Santa. Itaman pa yan na panunot yung ang mga ngay itipaskan dito'y balay, Mama? Saan yung mata kasangay? Kan ad-adda, jak kasangay. Masapul aya nga adag kasangay tapno adag paskan. Ay, mabiit lagayam. Ay, umay ka man ba dito ay Pipita? Apay, madam? Jak malagip nga da kalagayam iti asidig mi kinirada ng agsarsarita Pipita. Ay, kaano te panagkasangay mo? Napayagpay mat, madam? Adda ngamin maangay apaskan dito'y balay. Ikitdan mi kumati panagkasangay mo, nukas pangarigan. Makaisamak man iti day tangay bagayo, Mama. Agkasangay din na oras ni Pipita. Nasayat ka na panunot ni Mama ang mangangay tayo itipaskan dito'y balay, Pipita. Gundaway ko ang makapagsiningad da ka ni Nana Santa. Winngag, paisaw. San mo nga mo umay ni Nana Santa dito'y? Manipo di dim padamag na ka ni Mama nagibunungak iti ayuda kadag iti empleyadok. Kaya't nangata apagapaan na kami nga agina. Nakagurang agpaiso ni Nana Carlina. Iti saan niya pa nang ipakada iti naramid yaw. Sa ita, kalaat na panunot ang mga nga itipaskan dito'y balay. Agam, napintas da ito'y agundaway ang mapagkapyak ida. Awisan niyaw ni Nana Santa. Wen, dakkel aparambak ti maangay dito'y balay. Maawis dagiti empleyado kan dagiti kaaruba. Kasla nabasa ni Rada ti pampanunutot. Kaya't kukumaapa-apalan ni Santa. Noon niya tirik na di maawis. Awisan mat gayam ni Rada. Ay, siya klangan ti mga awis iti padak ka bakit. Hindi ta. Nagriringan ti cellphone na. Hello? Santa! Carlina! Kumusta? Nasayat lang. Nauna anak mata naman kumusta. Ay, umay ka dito'y balain ton Sabado. Apay? Nay, mabuting kansa mata salangadan ka, Santa. Eh, apay kumasalangadan nakgay, awan mat basol ko ken ka. Wen, awan basol mo.
Adapaskan dito'y balayin tun Sabado. Iso masapol nga umay ka. Mangsutil ka man ako nakon. Inawagan nak pailang. Adakan sa amon lang di tali daw ay ruangan ko na kuma. Wen, ada ka dito ruangan. Dito ruangan da gunong. Umay ka kanaw. Ulaw, apay kanaw. Masapol pa nga ibagak no apay. No jak ibaga, ang mga nusan ka nga umay. At dalabasit ang pagsasangwan tayo. Kalkalpas mi ngamin ang nagtarimaan iti alad na. Oho, itapa iti panangawag yu kanyak. Itay pa'y kumatay makimulong. Dakilatan. Nagatuwa tao. Adan samot namin na nagaroba dito eh. Ay kunanan. Impandan na rin na. Tinagpaskan. Pipita! Ay! Ay! Anda kayo! Ay! Nagpintasan na ba dayaw? Bagayaw na na! Dahil sama ng kaus ko lang tidayaw baw. Sa bagay, bakit takot nga binan? Nakita na kayo ka din, dagiti amok. Tanda ni nga rujak nagtuloy yan ta, babainak. Nagado at tao. Ang amangan no ad-ada kaguranak ni Carlina, rujak batgan ti awis na. Ni Nana Carlina matlagayam, tinangawis ka na kayaw? Sino kumanga iti sabali pa ang mga awis kanyak? Awan mo tinagginluraan, may pipita. Din, dagiti may nakipaskan, madam. Nagraragsak na. Sino madam ti kasarsaritam pipita? Siyak, wenno ni Rada. Ay, nay, awan mo't gaya mo ni Madam Rada iti asidagaw. Kat si kasanta, di ka mo't matimtimag. Ay, di ka pa'y lagaw awit. Ada itid kukin ka. Saan na ko napabalunan pa'y? Nakapapain. Awanan ti ipabalon ko kan kaamakan ta na ibusen. Nagado nga minti kawas ko ajak maus-usar. Anya? Kaya't kakumaapa-apalan ang nagbaliw ti panunot ko santa. Ina, no nyakit din dito yung augali ka no umapalak. Bumalisak nga agpaapal. Day taman. Tas taman ti agayam. Saan nga ginginora? Inturturod ko lang timbay ta. Inawis nak ni Carlina. Rada. Mabai na kiti inaramid ko. Palsik ko man ni Carlina. Raday talamang papaapal kanyak ter aramiden na. Iso nga indanon ko kankwa na tinadamag ko. Panangibunong mo iti ayuda. Bai amon day ta santa si kamag. Ayo, uwan nga paiso. Dumanon tayo iti unag Ay, day taman. Everybody happy. Ditan papagayam tinaggibusan ti may sapay apakasaritan ditoy Super Pipita. Insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon Liti Asodilio Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
any given moment mapatta-patta at 2,100 thunderstorm di mapaspasamak dito'y lubong. Adda dagiti areas when no lugar dito'y lubong, iti makapadpadas iti extreme weather akanayon. May kumpara iti sabsabali. Ngem ti anyaman nga panawen adda ti estimated at 2,000 thunderstorm ang mapaspasamak iti na dumaduma a lugar iti planeta segun iti data munipod ti National Severe Storms Laboratory.